Ütüö күнүнен убастабыллах Павловская школатын коллектива учуталлар оголор убастабыллах Валерий Валерьевич. Бүгүнгү Кулаковскай агылара арылдар чааха келбетинен ититикистигник Хотугулу илиңи Федеральный университет игинен үлелир Кулаковскай институтун коллективын атыттан эгардебитин тирердебит. Саха народный поэта Семен Данилов Кулаковской туһунан манна кетен турар. Более дорогого имени у якутов пока нет тен. Онтон Кулаковской бастакы биографиятын сурыйбут Анимпадис Иванович Сафронов саха омук самай бастакы саргылах оғыта ден эми олус истиңник онна диринник этен турар. Павловскай орто школата Кулаковскай нехелестебетигер утумтаах үлетин, ол үлетин түмүгүн республика билерин, республикага тарқанарын биһиги билебит, онна онтон үөребит. Кулаковскай биһиги сахалар аан бастакы бейепбит. Маны тағанан кини улахан учуона ете, саха наротун, культуратын, тылын, итегалин, айылқатын утумнаахтык үөреппит, үлелери суруян кааларбыт аан бастакы чинчияччи учуона кейбип болар. Күндү оголор, учуталлар, онна ағылар барыкыттыылаахтара. Бүгүнгү үлэгатигер интерехини кепсетини, сана атастахыны, онна түмүктери багарабыт.